Shubor nakaslem jong unongsan hima. Organizing Secretary ka Voice of the People Party ka East Gentle Hills District, but the Khat ka Central Executive Committee ka VPP Sengkmi, uba damewan hi rambai. Ulaong baga jingklan ka VPP ha Gentle Hills District, kadina mar ki pat ba kim sngu hone ka jing terekam ka sorkar ka barayalam da ka NPP but UDP. Ulaong baga don ka jing the pisa ha ka MP, handai ki pat ba ki kwa ban wanra ya ka jingkala, namar ki kwa baga jingkiu jingroy kan longru e ki shimet. Kumanshipan kan mau uba dami rembai ude ukartong ke VPP na kli riat constituency hak election MLA uyo tang pras pak tam AA ke vote Henry menta ke election MP ukartong ke VPP uyo khat khandai hajar sanspa ahniyo bu pra vote katba ukartong ke UDP uyo 100,000 arspa arpusau vote kaba mi khmat da uba kermen shela uba bat menta kumu menteri hak sorkar jala. Meskipun buat nama berubah, ini aku boleh pergi buat Patrick Storm atau bah berat lancar je. Meskipun belum tahu bah keseng masuk pergi buat lancar je lah job sebentar. Ka jingklan jong ka VVP support deals kadai naga performance jong ka government deh. Ba upai bai satisfied. Sengahun kan? Ya kai ka ba ya ka ni ka jingalam jong ka ni ka sarkar minta. Kalaban ka duka kerdu, kalaban ka jenjar ka sitom te upai ba ta kan ya kwa ya kai ka ba long ye bit biang kan tu kwa ban ye phai sa ka ni ka nongrim jong ka parti ka bangi keren na banta ka bit ka biang jong ru ya. Ini keren kendiat nomor hajat sia ki ong ba ki brio ki chat it ba man tepisa. Hari metang i kam dan syuk kata pi kumno. Kau dan em ketingkelah ba klem pisa. To har ji dei bat ka pisang nong ye pi ba kadon empiro. Henry upai ba menta ukuate ban beni ya kata ka test. Ya kata ka test ha ka jinge de bat ka jing sia tu te. Umianya ucu ya kata ka bisa namar bero beriu hala ka jong tristom. Di kum ka tu ka jing ya peni di uta kan. Hak siriat ni ko banyo tip hak MLA pi upra yo ko no bat menta MP upra tam kan no ya MLA bakerman. Haka election mali tingi yo pras pak tam gum tu. Di haka ni ka election MP pat ngi yo khandai pak san thau tam. Kena hajar. Khandai hajar san pak tam hoi. Tembut UDP wan kan no ulong yo kan no. Ngam dekan mau pi ngam pat namar kim pat pha ngila pha compile tu gi no git kam sungi. Ya ka tu ka yu te minta tingi dang ya bun kam. Ti tin sapa sen yang ni ngila ban keren lagajong bentar kan. Dia pisau kumno apa hanya tiang kawadai ka konstitusi ba jopun sin basnya berdero di peti chief minister. Atau pijak api, jauh perang. Kumta kan hoi ngimla banden ya ka ka ba deputy minister ila wanra apo jong ka konstitusi mo. Lagi babun ki benta. Andai upai ba pat uya keren te ya kata ka livelihood lene ya kata ka jakpo. Ba hoi ni ai ka jingi ro mo ya deputy minister jingi kun nuksa kum ka tu ka stadium nang ta ki surok kela bahag tu gini. Tabo pa ba padudon kamte ya kani ka individual livelihood leni kata ka family livelihood. Ka jinglong jingman tu ka sarkar namar ham tam action exposure hills jungi ti ka hakabakut hingi ni kren direct to the point ka long be jauh yong. Ba kumbalong menta ka government kampale ti upai ba la safar ti upai ba la kwa ya ka ban ayu ya ka ban wanra kata ka change. Ban long balai lu nyamata ban ya teriak tak katahi ba section kendiat kaduk ke kuat jengkeli satu menta hak MP mo kapra la plan ba mo simpul pra pidan jekremen ba MDC ke MDC ga jan ne pidan jekremen ba kini keyboard kin ne hak du MDC ro kata kalau long high hope yang mo kalau long high hope yang kum ke parti ya kebangi expect no pai ba ka Kamandet jungu kan ya ini kumba ulap hai syaka parti hakane ke MP ingin aku ya kaman perkelan susu hakane MC ini tristom
Pibat kumi banda merembai. Ngabat kumu state executive members kan, but organizing bapage ni. Kumu organizing secretary. Bapage sa East Dente Hills. Oh, East Dente Hills mo. But ya ngabat presiden na po ka clear circle ro. For constituency Lejong.